Minta kamit in sedang biang ke jinglikai hak raw 16 second leg jong ke Champion League. Kabadeiru artat karai kebakut manoban rung ke quarter final na markan ke jinglikai kandai hak second leg. Hak first leg ke bodo klim kala jopi ke Sporting CP da Laila not goal. Nang ta ke PSG kala jopi ke Chelsea da San la Arcol. Nang ta ke Real Madrid kala jopi ke Manchester City da Laila not goal. Nang ta ke Arsenal kala yakhaj bat ke Leverkusen da Mar Shikol, ke Barcelona kala yakhaj bat ke Newcastle da Mar Shikol, nang ta ke Galatasaray kala jopi ke Liverpool da Shikol, nang ta ke Bayern Munich kala jopi ke Atalanta da Nrula Wekol, bat ke Atletico Madrid kala jopi ke Tottenham da San la Arcol, bat ke jingstang ke jilekai hak second leg mentang kamit kan sadai artat karai ke bakut manoban rung syaka quarter final. Kajinglekai haka second leg menta kamit kandai hapdeng ke bodo klim persya ke Sporting CP. Kata haka por kadwe sipawa menta kamit ke kat new teri. Nang ta kajinglekai hapdeng ke PSG persya ke Chelsea kan sedai lasai menstep haka por sibaji siteng. Haka ba haka fast leg ke PSG ke job ia ke Chelsea desan la Arcol. Ngin sepej sam ta kamit manoban rung ska quarter final hapdeng ke PSG bat ke Chelsea. Kum juru ke jingleka hapdeng ke Real Madrid persya ke Manchester City kandai lasai menstep hak por sibaji siteng. Hak ba hak fast leg ke Real Madrid klub penlim ia ke Manchester City da Laila not goal. Bat ngin sepej menta kamit manoban rung ska quarter final hapdeng ke Real Madrid bat ke Manchester City. Lato ke Manchester City ketang lan ban kelibiang ia kini kilai gol bala tep da ke Real Madrid hak fast leg. Bat kum juru ke jilekai hapdeng ke Arsenal persya ke Leverkusen kandai lasai menstep hak por sibaji siteng. Titungin sepesuai kini ki prat ligi tim ke jilekai menta kamit ki ai ki tim ke Bandung syaka quarter final Champion League menta kayong. Bat ke jinlekai hapdeng ke Real Madrid persya ke Manchester City menta kamit kan sedai ke jinlekai halaying jong ke Manchester City. Lah to ke Manchester City kedang lan ban kelibiang lan ban penpai kelaya kini gilai gol jong ke Real Madrid tongan sepej hak jinlekai menta kamit kublai sibut.